Amazi yakomeje kuba ikibazo mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge na Kicukiro ndetse na Gasabo. Ni mu gihe Wasake yagaragaje yuko ibura ry'amazi ritari guterwa nuko Wasake idafite amazi. Wasake ifite amazi, ahubwo bivuze ko hari ibitembo byacitse bigemura amazi mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Wasake yavuze yuko ibahaye amasaha abiri kuba babonye amazi, ndetse ibitembo byacitse baraba barangije kubisana ubundi babone amazi. Mu gihe abaturage bagaragaje imbogamizi mu kwezi kwa karindwi ku itariki 18 ubwo haburaga amazi ku kigero cya 55%, ubwo abayabonaga ari nka 5%. Bisobanuye ko Wasake yababwiye yuko impamvu amazi yari yarabuze ni iki, cyangwa iki ryari riri ryinshi, cyangwa izuba ryavuye ari ryinshi, imiyoboro aho Wasake ikura amazi ndetse harakama, amasoko arakama. Bivuze ngo ariko Wasake kuba yari ifite ibigega bitonya ntago ari ikibazo, ahubwo yaguye ibigega, ubu ngubu nta muntu uzongera kubura amazi ukundi. Wasake igaragaza nayo imbogamizi yahuye nazo ku bantu batishyuye amazi mu mwaka wa 2024 bagera kuri 59%, aho abishyuye ari 89%. Bivuze ngo umwaka wa 2025 bamaze kujya kuri 99%, bivuze yuko biyongereyeho 10%. Wasake rero ikibutsa abanyarwanda bose bakoresha amazi kujya batwara amazi neza, cyangwa kujya bakoresha amazi neza mu gihe amazi bayabonye. Gusa abaturage baravuga yuko imvura yaguye ari nyinshi, ndetse amarobine yabo akazamo amazi, ariko nyuma y'iminsi mikenya amarobine akaburamo amazi. Bakaba bashinze ikigo Wasake kuba kibahereza amazi y'imvura, kubera yuko imvura imaze kugabanuka, amazi arabura. Bivuze ko rero aba baturage bavuze yuko kuva batangira kujya bajya kuvoma, nk'urugero mu murenge wa Kanombe, aho abaturage bagiye kuvoma mu gishanga, bamwe bakarwara gripe, abandi bicurane, abandi inkorora, bikabaviramo ingaruka zidasanzwe. Bisobanuye yuko rero Wasake yagaragaje bimwe mu bindi, cyangwa mu ngero zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. 99% buyishyuye amazi, 58% byangwa nayo basobanuriye. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nanone turagaragara ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi, kimaze gutangaza yuko 99% abatuye mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kubona amashanyarazi, ndetse 1% nibo batarabona amashanyarazi. Ariko ahangaha naho amashanyarazi barimo barayabagezaho, bivuze ngo batangiye gushinga amapoto kugira ngo amashanyarazi abagereho. REG akagaragaza yuko yahuye n'imbogamizi mu mwaka wa 2024 ubwo abaturage basanga 58 bacanye umuriro batishyuye. Bivuze ngo abatekinisiye batemewe n'amategeko bajya ku mapoto bakayobya insinga, ugasanga abaturage barimo baracana umuriro w'ubuntu, ndetse aba barafashwe kandi barahanwe, ndetse igihano no kukwambura umuriro burundu, ntuzongere kubona umuriro, kubera ko ibyo ngibyo baba babikoresheje mu buryo bw'uburiganya. Reka nanone dukomeze ku kigo gishinzwe isuku n'isukura Wasake yashyize itangazo hanze rigira itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu gihugu hose, cyane cyane mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge ndetse na Gasabo. Wasake yashyize itangazo hanze rivuga ritya: abaturage mwese mwari mwaragize ikibazo cy'amazi kuva mu kwezi kwa 8 tukaba tugiye kwinjira mu kwezi kwa 9, bivuze ngo ntago bizongera kuba ukundi. Bamwe batangiye kuyabura mu kwezi kwa 7 ubwo hariho iki ryinshi. Wasake kagaragaza yuko impamvu amazi yari yarabuze nuko imiyoboro yacukuragamo amazi, cyangwa amasoko yavagamo amazi yari yarakamye, ndetse bamwe na bamwe babonaga amazi babaga bafite ibigega. Mu gihe Wasake yarikoraga amazi mu masaha ya nimugoroba, nayo ntago byari biyoroheye kubera ko zari imbogamizi nyinshi. Wasake rero yashyize itangazo hanze rya riti: abaturage mwese mutuye mu mujyi wa Kigali, cyane cyane Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro, Kanombe, Busanza, Kimironko, Kimisagara, Kimihurura ndetse na Kabeza na Samuduha. Bivuze yuko abangaba bagiye kumenyeshwa iri tangazo. Bivuze ngo mwebwe amazi guhera uno munsi ku itariki zisanga 23 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025 murasabwa kuvomera amazi mu bigega byanyu. Amazi agiye kumara iminsi 5 ari kuza, ndetse mu minsi 2 ikurikiraho kugira ngo basaranganye amazi. Bivuze yuko amazi azabura amasaha 3 yonyine, ariko amasaha 3 nashira amazi azahita agaruka. No kuvuga ngo iri itangazo ishize hanze kugira ngo mubashe kuvoma amazi, muyabike kugira ngo mutazahura n'imbogamizi yo kubura amazi.
rero iryo ryari itangazo rya wasake. None reka tujye ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda. REG rero ituye hano mu mujyi ndetse biteganye na wasake. Hepfo ni REG, hepfo ni wasake, haruguru ni REG. Ubwo twikojeje mu mujyi ku itangazo REG yashyize hanze ryo kuvuga ngo abaturarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda, iri tangazo namwe rirabareba nk'abanyarwanda. REG yashyize hanze abantu bakoresheje cyangwa bacanye umuriro batishyuye bitewe n'abatekinisiye bagiye gufitira hanze, barabazana bayobya insinga, bakaba bamaze imyaka 3 bacana umuriro w'amashanyarazi batishyura. Ni mu gihe ikigo gishinzwe amashanyarazi REG cyohereza abakozi bacyo kugenzura ahantu impamvu batishyura kandi bafiteho cash power, ndetse nibwo ikigo cyasanze abaturage bacana bameze neza. Ni mu gihe uyu muturage utuye hano mu Kiyovu cy'abakene bamukupiye umuriro ndetse bakamuca n'amande, akaba azasubizwa umuriro biciye mu zindi nzira. Abaturage batuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Shyogwe mu mudugudu wa Nyaburama bagaragaje yuko bagejejweho amashanyarazi, amapoto ashinze ariko umuriro utarabageraho. Ni mu gihe babwiye ikigo gishinzwe amashanyarazi REG babwira yuko barimo barashaka amakashi power kugira ngo baze babahereze umuriro. Insinga zamaze kuhagezwa, amapoto yamaze kuhagezwa. Yongera kubabwira yuko mutuze umuriro mu kwezi gutaha muzaba muwubonye mu gihe cash power zizaba zabonetse. Abaturage bishimiye intsinzi cyangwa kubona amashanyarazi mu murenge wa Runda mu karere ka Rusizi. Abaturage bishimiye kubona umuriro bitewe nuko bari bamaze igihe kinini badacana. Bavuga yuko kuba bafataga urugendo bakajya kuri santere, aho bafataga urugendo rw'amasaha 3 bagiye kubetesha imyaka, ubwo babonye umuriro bagiye kugura amamashini, ndetse abiyogosheshaga nabo bakoreshaga urugendo rw'amasaha 3 bajya kwiyogoshesha. Ariko kuva umuriro waje hasi, kuva umuriro waje hafi, barahita bubaka amasaro batangire biteza imbere. Bavuga yuko uyu muriro ndetse ni iterambere bahawe nko kugira ngo bave mu bukene bari barimo bajye mu bisubizo. Bivuze ko rero abaturage bishimiye cyane, bashimira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubatekerezaho kandi akabagezaho ibyiza. Ni mu gihe bavuga yuko bazamutora kugeza ku rupfu rwabo rwa nyuma. Mu gihe bano baturage bishimiye nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, bamushimira, mubwira yuko abagejeje ku iterambere. Ubu ngubu baracana, babaga muri nyakatsi ariko ubu ngubu ntago, ubu ngubu baba mu mabati. Bivuze ngo barashimira guverinoma y'u Rwanda yose kuba ibatekerezaho ikabahereza ibikwiriye. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho no tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Bivuze ngo Kidasamura